Kao da sam došla u New York sad. A long time, 15 years. What? Get over the heads. Yeah. Zove se srčani udar. Razmišljam koliko je ovo relativno doživljaj divljine i civilizacije. Evo. Znači, meni je ovo sad kao ljuta civilizacija, a u stvari vi ako krenete iz Alice Springsa ili iz bilo kog grada ka Kings Canyonu, svi će biti u fazonu, wow, čoveč, ideš u divljinu. A meni Kings Canyon dođe kao da sam došla u New York sad. Malte ne. Nakon one prave divljine. Tako da to je baš relativno. Eno meni tuša. Wow, ovo je mnogo lepo. I preskupo, ali dobro sad. Ne može sve. Ima prodavnica, ima sve. Sad ćemo da imamo gde je recepcije. General store. Hello. Excuse me, do you know where is reception? Reception, Yeah. yes. This one. Ah, the next one. one. Ah, yes. okay. We saw you, we passed you riding your bike. Oh, heavens. On Merony Loop? Yes. Oh, you poor dear. Yeah. Our big bus got a mechanical problem, so you did well to get here. I had problem with my front rack. But I'm thankful that my bicycle wasn't broken. Yeah, I know. Because the bus it's broke. It's terrible. Yeah. Where have you been? Everywhere. Yeah, pretty much. How long have you been travelling for? A long time, 15 years. What? 15, yeah. You don't look old when 15. That's a good one. Dutch? No. No, I'm from Serbia. Oh, Serbia. Yeah, Okay. yeah. But Can we it's... take your photo? Oh, yeah, sure. We passed you on the way. Okay. Yeah, I'm going to take a photo too. I've never seen anything Yeah, I like was struggling, of course. this. On you, though. Thank you. All the Thank you. best. Done well. Yeah. So how long are you going to just be in Australia for? Since January. Thank you. Thank you. No, Power to the women. Thank you. Bye. 75 dolara. Katastrofa. Ali ajde, jedan dan. Eto, ajde kažemo da sam se smestila. Ovdje punim baterije, potrajaće to. Pretumbala sam sve stvari, istresla, sredila se, treba provjerim gdje ove bisagi koje puštaju i da li puštaju uopšte ili je to truckanje bilo. Sad sam stavila stvari u mašinu, tuš naravno, to je prvo palo. I sad napokon kao ručak neki da napravim, pa da nastavim da radim. Na redu je čišćenje, pranje, čišćenje, podmazivanje bajsa, lanca, svega nakon ovog peska. Sad ovako vam je fora, ovdje mislim da je neki bar nešto, koliko vidim loču svi, sad ću ja sediti i gledati zalazak sunca tamo, eno. A ide i neka muzika. get over the heads. Yeah. Ljudi su platili 75 dolara da sede u prvom redu, da ih služe tamo nekim pićima. To vam je, pomnožite sa 7, 49, znači 50 evra su platili u principu. I da znači gledaju i da mogu da idu tamo su, znači ono što se vide, one kao neki stubići, nešto svetlicovi, to je kad padne mrak, to je kao svetla, to su nešto fazno light show i tako. Dobro jutro ljudi.
vozim po mraku, ali nisam krenula dalje, nego sam krenula na hiking u Kings Canyon, pa pošto treba da se vratim do 10-11 najkasnije zbog check-outa i onda da još vozim 36 km do sledećeg kampa, onda moram ovako rano, a i bit će gužve posle. Sad malo sam previše poranila, pa ću izgleda morati da čekam da svane. Evo, lagano sviće. Ja sam ostavila bicikl tamo pored ograde gde kao se vrše radovi. Sakrila sam ga ovde, nigde nema zašto da ga vežem ovde. Već puno buseva, puno ljudi dolazi da hajkuje. Inače, ovde leti do 9 dozvoljeno ući. Posle se zatvara za hiking zato što je pretoplo. Evo idem na ovaj Kings Canyon Rim Walk, to je taj najpoznatiji, najduži 6 km ili kružno 3 do 4 sata. Evo tamo gde su svetla, gore, tamo se penje. To je prvi deo uspona koji je najteži, 500 stepenika. Zove se srčani udar, simbolično. Au, prijatelju. Idemo lagano. Nogu pred nogu, pa 500 puta tako. Zajebano, rođaci, zajebano. Ovi klinci se jedva vuku, ja ih propustim, oni stanu. Ovo su grupa, bre. Kako lutim od kanjona, a? Predivno. Kakvo mesto za kampovanje. To treba doći do ovdje biciklom. Gledajte ovo, kao rajski vrt. Kao da se voze, tako se i zove to jezerce, rajska bašta. Fantazija. Peščane dine koje su se okamenile. To je to. Od dina do kamena, to već znamo iz Amerike. To su sve bile peščane dine. Izgora tih prvih 500, mislim nije strašno, nije ni dugo. Ne znam ni da li ima 500. Pod preduslovom da su vam kolena dobra. Sad bicikl je zakon za to, jel, jačate kvadricepsi. Što jači kvadricepsi, to manje problema s kolenima. Jeste, provlači se ovdje. Ja ne pogubim ovdje malo. Eno ga dole, znak, dobro je obeležena staza. Imaju te plave strelice tu kao obeležje. Koliko je ovo ogromno prostranstvo.
Evo ga sunce. Cool. Hello. Wow. You want me to take photo of you? No? From there? No? Yeah, it's coming. Yeah. Right. Aj, čekaj, sunce. Lepo i to je lepo. Ja sam super srećna što malo hodam posle onog na Merini lupu. Baš je zadovoljstvo hodati bez guranja. Ali su zato senke prelepi za fotkanje dušu dao. Uživati u ovom kružnom prstenu. Vidite vi ovo? Zanimljivo. Ajoj. Da vidimo što kaže upozorenje neko. Gledajte vi ovo. Znači siđe se dole pa se penje gore. Ali ovo... Na ovakvim hajkovima jedino strah da mi ne ispadne telefon ili tako nešto, propadne dole i ono kao ode mast u propast. Nas koji se malo bojimo visine, ovo nije baš sva sreća. Ovdje mi je sad drago što nema gužve. E sad ja mogu ladno da preskočim ovaj deo i da se pravim kao da sam ga proletala ili tako nešto. Međutim ja namjerno snimam i momente moje slabosti. Želim da pokažem da se sve može i da čovek da svi imamo slabosti, da niko nije Superman, ali da to ne treba da nas spreči da uživamo i da živimo punim plućima. Ne mora se biti najbrži, ne mora se biti kao super, ali lagano može da se izvede puno toga, čak i ako idemo protiv naših strahova. I samo lagano slušati sebe i svoj ritam. Kako je lepo. I ove daske nisu baš nešto pouzdane meni. Wow. Čoč. Pa i jeste jedanska, nego ove daske, brate. Mogli su staviti nešto novije. Baš ne uliva poverenje. Mogu da vam kažem da je ovo bila velika privilegija biti ovdje u tišini potpuno. To je baš privilegija. Gledajte. Eno, odande sam došla. Gdje je ono drvo?
ja to ne smem. Mene uvijek fascinira da imam ovakvim stazama. Pitanje kako su ljudi to našli i kako su, ovdje ako helikopter spašava nekoga, kako su ljudi to našli i kako su markirali sve te staze. To su stvarno pionirski poduhvati. Mi to uzimamo zdravo za gotovo, a trebalo je otkriti, trebalo je proći ponovo, obeležiti. Dobro, sad ovo održanje, to je stvar nacionalnog parka, ali svejedno je fascinantno. Eno neki narod tamo, u drugoj strani s kojoj sam ja došla, mislim da su oni tamo. Da, ovo je druga strana. Full metal ring to open the gate. Vidi, što li su to stavili tako? Možda zbog nekih životinja. Sad se ovdje spaja sa nekom drugom rutom, ovom zelenom. Što znači da smo pri kraju negdje. To su te dve rute zapravo sad spojene. Wow. Hi. How are you? Fine. How are you? Ooh. No, How is going? Everything good? yeah, no, good, yeah. No, my wife was sick this morning, so she couldn't do that one. So Ah. I've just come up the hill. From this side. Okay. And pretty steep at the beginning. Yeah. Pretty steep from here down, What's to do? but you're going down. Yeah, I have to go down somehow. On je došao zelenom, zato on to meni kaže da zna kakav je put. I žena je odustala. On je došao tu do kraja i vraća se. Pošto to nije kružna ruta. Definitivno krenuo je spust. Ćemo da imamo kakav će i koliko će trati. Dobro, sad već osjećam malo noge da me bole. To je i normalno, pošto je ovo drugačija grupa mišića. Angažuje se za hiking nego za bicikliranje. Mapa kaže da imam još 1,3 km do parkinga. Dobri smo. Dobri smo, sad je 8:23 sat vremena. Malo jače sat vremena. Mislim, ja znam, ja sam 100 puta rekla, ja sam mnogo bolji hajker nego bajker, neuporedivo bolji. I kad bih hodala oko sveta, možda bih bila i brža. Ali problem je što kad hodate ne možete da nosite puno tereta. Znači, idem tamo. Eto vidimo ovdje malo da sedem. Ovo je strašno. U znak sećanja na njihovu ćerku i sestru koja je 2014. u 23. godini poginula tragično na ovom mjestu. Au, brate! Počinje strmi deo, spust dakle. I sad ćemo to lagano. Mislim, nije toliko strmo za sad.
malo je bolje nego s one druge strane. Da, lakše je s ove strane se popeti. Ali onda je zajeban spust s one strane, ne bih ja to rotirala nikada. Evo, krenuli su helikopteri turistički. Let je $145, što nije nešto, to je manje od 100 evra, to je 70 evra. Ne znam koliko traje, ali sigurno traje bar pola sata. Tako da mislim da je to prihvatljiva cena koga zanima sad i ko ne može da hoda i ko ima pare, jel? Ja sam samo jednom u životu platila avion, taj privatni, helikopter, avion, iznad Nazca linija u Peru, zato što one zapravo jedino i mogu da se vide iz vazduha. Evo ljudi, ishodah ja to. Svaka meni čast, jel? Nije ovo uopšte ništa naporno. Kažem, stvar je samo naravno, kao i uvek, kako ste u kondiciji i zdravi, jeli? Pretpostavljam da sam zdrava. To je to je. Nije piece of cake, ali je dosta lagano. Eto. Odjavljam se. U stvari, javit ću vam samo da li je bicikl tu i dalje ili nije. Moment neizvesnosti, to bi trebalo da je iz ovog žbunja. Aj, molim te, budi tu biciklu. Ne, eno ga, vidim ga, Naravno da je tu. Uvijek postoji opasnost, ali evo, tu je.